song Songkrit Trokatum Armuka Cheng Padu Ponsi, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Aphan Panong Sipinpur Aluki Pajirda. Kuya Haran Aropen to Dr. Amai Kipadopon. Khotkoti Dongkam Club Patua Club along pen KSA Khotkoti Sports Association Dongkam Club la pen Khotkoti VDP at Benjani Seng DP Aphan Adukang Hot pen Kepatia Potak Arm Pajideng Asai Kipadopon. News time along pen Katoko Panta Cardon Pajit Iglon and Beer Tangton pen Arjita. Hampang Song Songkrit Trotum Difu Golf College along pen Pang Chengsi Difu Hiti Angkang Armukajeng Padoponsi Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Long Hangapan Panongsi Pinpur Alothui Pajirdam. Prabjin pen adai ke do depend chetri aphan insai vek nang jila pen depend chetri along kacharap don abang photuma phanta prabjin pen net ing nangsi adai en sirak nangji pusik ke hang pasun lahaya puthak ham phanga song tum karjupon ke people lo inut charlie bom anin suki kithi arpu dipo hitia long tanata karbiang law termas council atum dokli BJP government atum beti bachao beti padhao pukaring je ke alia vedet lo pusik ningje Bangsuri isi sose JV School along Charlie Aus Sumar Lapen Difu Golf College along Charlie Bong Atum Ta Hokper Kangsai Long Nang Ji Kusi Hang Tarampo 23 এপ্রিল তারিখে জেনিসাই ডিপি জি ৰহস্যজনক ভাৱে মৃত্যু সেই প্ৰতিবাদত আজি আমি কেএনসি আইপা কাৰ্বিআংলং উইমেন জাষ্টিছ ফৰাম আৰু আমাৰ ছাত্ৰ সংগঠন কেএসএ এজেৱাচিপি কে ধৰি বিভিন্ন সামাজিক আৰু যুৱ ছাত্ৰ সংগঠন লৈ আমি আজি কাৰ্বিআংলং মুখ্য কাৰ্যবাহী অফিচাৰ শ্ৰী তুলিৰাম বঙালৰ উদ্দেশ্যে স্মাৰক পত্ৰ আমি প্ৰদান কৰিছোঁ এই স্মাৰক পত্ৰত লিখা আছে যে অতি সোনকালে আইনগতভাৱে এই হত্যাকাণ্ডৰ ওপৰত তদন্ত চলিব লাগে আৰু ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যিহেতু এটা কালাৰ দিব বিচাৰিছিলে এইটো ছুইচাইড বুলি কিন্তু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ইভিডেন্স পাইছোঁ আৰু আমি ভিডিঅ' ফুটেজ দেখি আমাৰ এটা অলমষ্ট কনফাৰ্ম দিছ ইজ নট ছুইচাইড দিছ ইজ এ মাৰ্ডাৰ গতিকে এই মাৰ্ডাৰটো এটা বলাৎকাৰ কৰি মাৰ্ডাৰ হোৱা বেছি আমাৰ সন্দেহ আছে গতিকে ইয়াত অকল দীপেন চেত্ৰী নহ'বও পাৰে দীপেন চেত্ৰীৰ লগত আৰু 2-3জনমান থকাৰ এটা সন্দেহ পোৱা গৈছে গতিকে আমি অথৰিটিক এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ অতি সোনকালে যিসকল নেকি এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত এই বলাৎকাৰী কাণ্ডত জড়িত তেওঁলোকক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে আৰু উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে গতিকে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমত আৰু গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ দেশখনত আজি দিনক দিনে বলাৎকাৰ আৰু হত্যা নাৰী আৰু নাবালিকা ছোৱালীৰ ওপৰত আজি দিনক দিনে প্ৰৱণ হৈ আহিছে গতিকে ইয়াত আমি বৰ্তমান যি বিজেপি শাসিত যি চৰকাৰ এই চৰকাৰক আমি কণ্ডেম কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ এই শাসনত আজি মহিলাসকলৰ ওপৰত নাবালিকাৰ ওপৰত যি ধৰ্ষণ যি বলাৎকাৰ যি হত্যাকাণ্ড আজি সংঘটিত হৈছে এইটো অতিকৈ এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৱা 8 বছৰীয়া যি কইনা শিশু আসিফা কাশ্মীৰত আসিফা হত্যাকাণ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উনাও আৰু নগাঁও ইয়াত হাইলাকান্দি ধুবুৰী আৰু আজি ডিফু এই সমগ্ৰ যি নাৰীৰ ওপৰত যি ধৰ্ষণ আৰু যি হত্যাকাণ্ড আজি বাঢ়ি আহিছে গতিকে তাৰ ওপৰত আমি চৰকাৰক আমি গৰিহণা দিছোঁ আৰু আমি বিচাৰিছোঁ যে এইবিলাক হত্যাকাণ্ড যি অপৰাধ এই অপৰাধ কাৰ্যত জড়িত যিসকল অপৰাধী এই অপৰাধীসকলক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ন্যায় বিচাৰ আমি পাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আমি এই দাবী আজি উত্থাপন কৰিছোঁ Jenisa ing tipia phan adukang hoi pen kipatia puthak jangmini phai gora troxy arni ada porphai kresia pormalom pen karbianglong deputy commissioner aphan padongsi khotkoti police station OC aphan pinpura lo epak kipajodama biota katnu sapherang ki aranterang pen biota pale Khotkoti Dongkam Club Patua Club along pen KSA Khotkoti Sports Association Dongkam Club lapen Khotkoti VDP atum chipatir piponsi lo charlari swe jangatum pen armuka jeng padoponlo lapen karbianglo deputy commissioner aphan panongsi Khotkoti OCR deng pinpur alo along jadi seng dipia phan adukang hoi pen apran karmut abangphu dipen chetri lapen area sanghotuma phan prabjin pen ahokang sai lapen hemkang sambeng et tangji
lapen kachulang rema bang phot ma phan an ki kok that piponang ji khotkuti police station a osita chechak don lo lapen dc a phan lopalepo nangli tum kache song alam apotha kladak pen than pachini pon popalam thi chipidun. Submission of memorandum for high-level investigation in the rape and murder of Miss Denisa Ingtipi, daughter of Dorsing Ingti, resident of village Disobai, Karbi Anglong. We demand for a strong and high-level investigation into the matter so that all the culprit is booked under the law and the convict should be given either capital punishment or lifetime imprisonment so that proper justice is reached for Miss Jenisa. Jenisa Ingtipia phana hokpera kang cyclong jia phan kachisong keja pondina tumrat cyclem bang Birjit Teron Khotkuti Sports Association pen Molen Teron Khotkuti VDPia chunbang jogat bongrum la pen bolon Teron pen chenglok ke theki ding tum chirap cheto dun pen kachisong along RDP dun rinti la pen an parta bang pharo hini so se lo charli ari soi ja tum ta asyang tong chipidun. Karbi Unemployed Youth Association Hamran Arodum Penchipatir Priponsi Jamini Pangora Chok Arni Hamran Hitibarim Fishery Training Center along Isichirok to Amai Kipadopona Birta Card News Apherang Hondor Kropen Birta Nampale Kuya Hamren Aru Amai Pu Daniel Teron Pen Ajok Mai Chipahim Pu Ponsi Mailong Kuya Central Committee Pen Mai Pu Marlof Timo Cultural Secretary Mohendro Teron Cultural Lapen Youth Secretary Sonju Timongatum Chitongdun An Parta Mailong Karbil Film Society HRC Pen Mai Pu Priston Ingti Lapen Dun Mai Pu Durgeswar Ingtiatum Chitongdun Mailong Kidam Tang Kuya Hin Pen Kopi PC Kiklem Kidam Loma Kipachun Tang Lapen Kipachun Un Ilang Apothak Chingki Chingwai Pon Lapen Kibangji Arniko Sonsi King Kamchijor Pon Nangjima Lahaya Pothakta Chingki Chithat Padopon Kuya Central Committee Hin Pen Kachitong Dun Voreng Kawilang Ariswe Jang Atumaphan Asonason Alam Than Se Aning Parung Tikang Normalam Sopor Pandhina Parman Birta Mointoponik Sina Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dare to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Piputal Bertalong, Wangtulo. Difference to Pirong Kelan along Jangmini Pangora Troxy Arni Ishan Motorcycle Gang Pupona Birta Card News along Birta Nangle.
Ishan Motors atu pen difu manja kacileng atawar pi adung rong khelan along Royal Enfield motorcycle ke jorakulat ing pupon tanglo. Ishan Motors sakulat kang pupon amai long Karbi Anglong District Transport Officer Siddhartha Kumar Saikia pens ing pupon lo. Labang so along Royal Enfield Area Sale Manager Bhaskar Jyoti Goswami lapen langpi dhangi Rural Bank Chairperson Kailas Tasatumta kang pupon asai long Churapdun. Ishan Motors kang pupon amai long ongdung abang kubang phetumta chitongdun pusi birta long dun. In Assam and 26, sorry, we are already having 25 showroom. This is the 26th, and entire Northeast with this showroom we are having 36. We have expanded our network to 36 numbers. 36 showroom all Assam. 36 showroom for entire Northeast. Entire Northeast. This is in Assam. It is 26th, and rest 10 are in other northeastern states. And with this, like in this hilly area, Karbi Anglong, basically, we are having our main setup in Bokazan. Then this is the extension counter of Bokazan, because we thought of like catering to this part of the like Karbi Anglong. Difu being the head office of autonomous council, so we thought like expanding and providing our service to this portion. So we thought of opening this thing, and our dealer principal Mr. Shankar Gupta, he took initiative, and ultimately this came into reality. এতিয়া বোকাজান তেওঁলোকৰ যিটো সাৰ্ভিস সেন্টাৰ আছে সৰু ডিলাৰশ্বিপ আছে তাৰ লগত আমি মানে এমঅইউ কৰিছোঁ আৰু সিমিলাৰলি ইয়াতো হ'ব এনেকুৱা সেম তাৰমানে ইজি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত লোনটো দিব পাৰে আমি মেনেজাৰবিলাকক পাৱাৰ দি দিছোঁ এপ্লিকেশ্যন কৰিলে তাতে চেংচন কৰি দিব পাৰে যাতে সোনকালে হয় সেইটোৱে ইজি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন আৰু লগতে আমি ইঞ্চুৰেঞ্চবিলাকো দি দিওঁ যেনেকৈ এক্সিডেণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চ 12 rupees 2 lakh rupees পাই যায় এনেকুৱা ইঞ্চুৰেঞ্চবিলাকো লগত দি দিওঁ Kolonga long kedo sericulture sai campaign on anta ningkan cap sosetang no sitami Karbi Anglong Autonomous Council sericulture empen thangnat rat phan warsa ki pj phan pini arianta sai kedeng pon avelang pusi rat tupen pherang ki kahumri da mahut biutanang pachini dun Kolongalong ke do sericulture saiki kisan paswan chiklo jontin nongnam kelong ke jopar ni hemalong mekejang lok ang parke thanga saita avelu pusi ongdung ara tumpen ningje Kolongalong ke do sericulture asai campaign rada tumphan piniar ni anta thangnat awar saiki pi pon avelang pusi chethan renti Birta Bangila maskang ton poniklom dumi thakme kurwang thu